everybody, I am in the coffee shop now. Oh, waiter, a coffee please. Well, thanks. Wow, the coffee is too hot. I can't drink it. It's sweet enough. I love it. It's not too expensive to buy coffee here. It's cheap enough. Welcome to English channel of Rumah Belajar. I'm so happy to meet you here. With me, Mr. Komang Budiadmir. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan to dan enough di Rumah Belajar English channel. Bermakna berlebihan. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan excess. Sangat berlebihan dari maksimal ukuran yang diperlukan. More than what is needed or exceeding a maximum. Pada kata to dalam bahasa Indonesia disebut dengan terlalu. For example, the soup is too spicy. I can't eat it. Ini bermakna bahwa sup itu terlalu pedas dan tidak bisa dimakan. Therefore, it can be concluded that to give a negative result. Ini bisa diartikan bahwa to itu memberikan dampak yang negatif. Fungsi dari to. To digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih dari cukup atau kurang dari yang diperlukan. To show more than sufficient or less than necessary. For example, there are too little sugar in the tea. There are too many frogs in the pond. To juga bisa berfungsi untuk menunjukkan kelebihan yang tidak diinginkan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan undesirable excess. For example, the coffee is too bitter to drink. Bermakna kecukupan atau sufficiency, atau mencapai ukuran yang diperlukan. For example, there was enough space for the guests to sit. Ini bermakna bahwa masih ada ruang untuk para tamu duduk. Fungsi daripada enough. Enough digunakan untuk menunjukkan kecukupan dalam artian positif. For example, she is rich enough to buy the house. Enough is used in negative sentences to show less than sufficient or less than necessary. Enough juga bisa digunakan dalam kalimat negatif untuk menunjukkan kurang dari cukup atau kurang dari yang diperlukan. For example, I'm not strong enough to lift the box. To dan enough dibuat dengan pola kalimat sebagai berikut. To terlalu. Posisinya berada sebelum adjective dan adverb. Rumusnya adalah subject plus to be plus to plus adjective atau adverb plus to infinitive. For example, he is too old to play with us. Dia terlalu tua untuk bermain bersama kami. You speak too loud. Kamu berbicara terlalu keras. To dengan noun. To juga bisa dipasangkan dengan noun atau kata benda. Hanya saja jika dipasangkan dengan noun, maka ditambahkan dengan kata much, many, few, little. Untuk countable nouns atau kata benda yang bisa dihitung, pola kalimatnya yaitu subject plus be plus to plus many atau few plus countable nouns. For example, there are too many people. Contoh kedua, there are too few apples for the children. Untuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns, polanya sedikit berbeda, yaitu subject plus be plus to plus much atau little plus uncountable noun. Contohnya adalah, it is too much sugar in the tea. There was too little salt in the soup. To dengan verb.
Pada beberapa kalimat, to dapat dipasangkan dengan kata kerja dan mempunyai arti yang sama. Penggunaannya bersama dengan adverb atau adjective atau noun. For example, she slept too long in the morning. My father seems too angry because of me. Well, how about enough? Enough, cukup. Posisinya berada setelah adjective dan adverb. Rumusnya adalah subject plus to be plus adverb atau adjective plus enough plus to infinitive. For example, he is clever enough to answer the question. She is rich enough to buy a new car. Dengan noun, aturan enough untuk noun sama dengan to, hanya berbeda di rumus atau pola kalimatnya. Enough plus noun. For example, my mother has enough food. Ibu saya memiliki cukup makanan. You won't have enough time. Kamu tidak memiliki cukup waktu. Dengan verb, pola kalimatnya sama dengan penggunaan to, yaitu subject plus verb plus enough. For example, Tom doesn't sleep enough tonight. Tom tidak cukup tidur malam ini. Mr. Bean doesn't study enough for the examination. Mr. Bean tidak cukup belajar untuk ujian. To make you more understand, please study the following activities. The first picture. It's cold. It's too cold to take a bath in the morning. It is not warm enough to go swimming. The second picture. The boy is too short. He is too short to play basketball. He isn't tall enough to play basketball. The third picture. SpongeBob is weak. He is not strong enough to lift the weight. He is too weak to lift the weight. Well, everybody, today we have learned about to and enough. I think that's all. Thank you for your attention. Bye.